Ti gamido si polay atao. Rakwa fatfatak ikapitona. Umaingaran so mochisidam. Panyisiringan dano salang. Iya uriam. Panyisiringan dano mapatanatanang niraso nakamda di amataduto. Te kana sira balina senyi apolahano apat a kapanyisiringan may sinauliran. May ratatngam rapungonano may ngaran so mochisita a kapanlanlagnan niya. O ininap ni apolahan a aprapratan no kapiyarapdam pa sinawan na o asafofunungan a itoroji mochisita. O pipipangayano ngaran ni mochisita di mapitsagaban so tao a panyisiringan. Ikungodo panyisiringan dano salan. Amuriwo pansiyandano ngarana a ikapiyano ununod no tawa panyisiringan. Si mochisitaranam abot ko fa kungo domkata ngarano amana kano inana. So ijak madasang no iti nganda. So jidanyi mapad keciso araraw no sinatarak na kano sinawakwak na. So ijak madi miyang ya kano anak ni amatadutowa mapatanatanang so nakama mangido kayadanuk karawan. Naknak menyo pala. Yabuna kaja pamaman pa ni mochisita do kanyi mapasinana no ini naputasi apolahan. So ini narap na so asa fufunungan di mochisita. U apa podani di wea mapatanatanang so nakamdasi amatadutuam. Tana miyangangi sira akano isriya tao a sifu-sifufong ni apolahanam tuda mangurayo iwawalam a kumakadisyo isriya tao. Pangapansyo asa fufunungan a kanenda a ilamda sira. Am tanaji machititingan si mochisitaji diwe am machifunung do ininap ni apolahan so asa fufunungan na kapan lanlagnan ni mochisitasi apolahan a umamuon so minachiring na dya ni amataduto. Uman lanlagno tawam makarakarang pa sila urya kano ipanlanlagda tao. So jina ala sino akman sanga chiring. O mapatanatanang so nakamdasi amatadutuam, mga psirado tao so asa fufunungan a ilamda sira. Am maokwak pa sirang. Am si mochisitang tana ni mga pso asa fufunungan am akmi to dafyay. Do kajida nyim fatfatkan do si suso ararono sinatarak na kano sinawakwak na. Amurian. Mapasina si apolahan so asa fufunungan am akmi tumachiran si diwe a mantani mochisita so asa fufunungan. Amno kangina amrapong si apolahan ni mochisita am dipanyi malikay si diwe. Am machitatingan di apolahan. O iwawalam no isri atawam ni makalapun no kakwao kapanguridado iwawalam ni diwe a mapatanang so nakamdaji amataduto. No makanit na uri a ipakasalaptado tingatuam. Ikungutufuyan na pa ni amataduto si Yes Kristo a mapatanatanang niyaten so nakamtaji amataduto. Akman si mochisita. A iblis na so adan a iwawalam ni yalon. Tufuyin na ni amataduto si Kristo am mablis ranawo iwawalam no mapatanatanang so nakamno kakwa. Ta si Yesua panyisingan tam, yaji munganido itetingan ni diwe. Ta machitetingan da yoda. Siraranagam, abu pa jirawo ni mangido mapatanang so nakamno tao ji amataduto. Tano kapakalafat ni Moises so, mapatanatanang so nakamsi amataduto am ginanyi malafat wo itetinganda yoda. Yarana mapengkar si cai kuayawo nakanyi umablis rananyi amataduto so iwawalam ni Moises. Tasi Yesu ranawo yafayowa mapatanatanang niyatan so nakamtaji amataduto. Yakman si
mocisita. Ta bagaimana na pangurayan wo iwawalam no tao. Tana pangurayan wo nakato mayununga na mafia tao doto. Ta manying do sisyon, imura na mapatanatanang kaso nakamno tao mapasya sinyira jakan mangido kayda no karawan. Akman si mocisita. So, narana ikablis no adan iwawalam ni Moise. Ta yabo yuyat na mapataradang jatan do tingato. Cha. Ta irana mienso yapia pa ganuganta mapanup jatan ji amata do. Iranam si Yes Kristo. Amienso apia pa nyawa panasya ni amata do. Tano kapamnak na ji Yesua mapatanatanang so nakamaam amienso magdenga chiring na. Tano kapamnak dano tao do sifu fong ni diway mapatanatanang so nakamaam abu magdenga chiring na jirani amata do. Si Yesua amienso chiring na siya ni amata do. Manyiringam jiko na abdisiwo nakanakam ko mamnak jimo mapatanatanang so nakamno tao mapasya sinyira jakan mangido kayda no karawan. So ikano yung nanyi Yes Kristo yung karni amata do mangununong do fayo pangurayan chiring na jatan. So ikapia na pano fayo pangurayan chiring na ni amata do kano adana chiring na ni taid na di Moise. O asapa ko ipansiyam, o nipanlalagda mapatanatanang so nakamno tao no kakwam, aro sila mapalipalit. Tano mawakwak sila to dagtabranaw farida. Si Yesuranam yato mayono nga yamafyay. So yana ikabuno tao makamunso faray na. Uriwo yana ikano yung yamakasidong so yaw manupji amata do atao. Do yana kato miyununga na mafyay yamapasya sinyatanji amata do. So yana ikano yung ni Yesua ni manukdua na taipigan nga na mapatanatanang nyatan so nakamtaji amata do. Ta yabu na karatana yabu so raratan. Iyara nagam na ni papinpinyi amata do yami raratan ataw. So ikano yung naranan ni maruwi na do tiram kado nga to. Iyam yamasitar ka kano aruwa panyi singino mapatanatanang so nakem. Luya nakaji mangdayan so araruwa yamapatanang so nakamdaa ifunaso raratan dano tao. Iyara nagam ipisa mapatanang so nakamna katuna rana ngafusan. Una nipatanangam kataw-taw na. O nipamnekano iwawalam ni Moise mapatanatanang so nakmaam tao sira. Suyano karatanda. Amo nipamnekan ni amata dutoa mapatanatanang so nakamam anak na. Suy kabuno karatan na. Suto na miyunungi makasidong so tao no farina mangido kayda no karawan.